Na tokratni okrogli mizi pa se bomo pred 10. obletnico napada na newyorška dvojčka dotaknili tudi svetovnega dogajanja. Današnja okrogla miza je tudi del dogajanja na letošnjem Blejskem strateškem forumu, katerega medijski pokrovitelj je Delo. Konec druge svetovne vojne je ameriški senator Hiram Warren Johnson prvič izrekel misel, da je prva žrtev vojne zmeraj resnica. Danes vemo, da je ta resnica kar dostikrat umrla v tem primeru. Od takrat, ko so predstavniki ameriške vlade pač prepričevali domačo in tujo javnost, ki še ni bilo nič kaj dosti jasno, kdo je dejansko napadel to, da so bili to talibani, da ima Irak orožje za množično uničevanje. To so pač patriotsko posredovali tudi ameriški mediji, kar zelo dolg časa, ki so tudi brez izjeme podprli vojno. Pa me zanima, sploh Boštjan pa David, glede na to, da sta pa vidva pač šla v vsa ta krizna žarišča, a sta pripomogla, dobro, ta je malo šlehtna, ampak a sta bolj pripomogla k ubijanju resnice, ali sta jo tam tudi kaj srečala? Mislim, jaz močno upam, da so tudi kaj srečala, ne. Za naj je bilo nekako drugače kot za večjo skupino drugih novinarjev. Mi, da so, čisto na iraškem primeru, ne, mi, da so prišla preko turško-iraških hribov plezajoč na severno fronto, ne, ki nismo mogli slediti po normalni poti, zato ker preprosto ni bilo, ker je Ankara prepovedala ameriškim enotam vstop preko severa in potem bila meja zaprta. Ne. In prišla smo v Kurdistan. Ne. Kurdistan je v času Sadamovega režima utrpel mogoče najhujše udarce in bolečine. Ne. In so prišli med ljudi, ki so se iskreno, toplo in navdušeno veselili ameriške invazije. Ne. In mogoče smo na prvo žogo pripomogla k ubijanju resnice, ne. Ker vem, kako so poročali in kako smo se razumela, ne, v tistem času. Tisto, kar se mi v nekem trenutku zdelo, da je prav, ne, mi je takrat dogmatično postavil narobe. Ne. In v vseh naslednjih letih vračanja v Irak, ne, sva se z Juratom in tudi z Davidom srečevala s tem, kaj je narobe. Ne. V živo smo se srečevali z okupacijo, z državljansko vojno, z razgradnjo institucij, z, ko bi rekel, kartaginizacijo države, sploh z neobstojem države, z najhujšimi mogočimi masakri, ki z neko nekim postmodernim nasiljem, ne, ki je bil pač posledica nakopičenih travm, izprovociranih reakcij in neskončnih interesov. Ne. Evropa je po 11. septembru, pa že prej bi težko glede na 90. leta in Balkan govorili o neki močni vlogi. Ne. Vojne so začeli in končevali Američani, ne Evropa. Se je pa doživela dokončen geostrateški in varnostni poraz, ne, v teh vojnah. Ni znala reagirati. Ne. Vemo, kako se obnašala Velika Britanija, vemo, kako se obnašala Španija, vemo, kako se obnašala Italija in tako naprej, in vemo, kako se obnaša Slovenija. Ne. Še vedno je zadrega, še vedno je tišina, še vedno, ne vem, odgovornih, ne vem, na zunanjem ministrstvu, na vladi, tudi na uradu predsednika, kjerkoli že, ne dajo jasnih odgovorov. Ne. Zelo težko je slišati od slovenskega politika, ne, ki je tisti, ki daje naloge vojski, ki jih leta izvaja, ne, zato je vloga poveljevanja in odgovornosti je jasna, ne, slišati Slovenija je država v vojni, ne, pa smo že 7. leto v Afganistanu, ne, avgust 2011 pa je bil daleč najbolj krvav mesec po padcu talibskega režima. A ni to definicija vojne? No, sam se ta zadrega je dosti pričakovana, se lahko rečeš, da je tudi diplomacija tukaj precej sodelovala pri ubijanju resnice, konec koncev. Se je dolg časa, se ne vem, je že sploh bilo kakšno uradno distanciranje od tega, da takrat, ko je pač Pavel razlagal, zakaj je treba iti dol in je predložil dokaze, ki niso bili dokazi in ki smo to podpisali, ne da bi sploh videli, ne vem, a se je kdo že sploh distanciral zares od tega, a je to preveč taka zadrega, ker če bi se distanciral od tega, bi to sprožilo tako domino efekt, ki spet pride. Ja. Ja, zdaj, dejstva so jasne, ne, izkazali se je, da v Iraku ni bilo nikoli tega, kar so iskali, ne. Zdaj enkrat, ko si pa, zdaj situacija je takšna, kakršna je, če si majhna država in če si v nekem komunikaciji za neko velesilo ali pa za neko mednarodno skupnostjo, pač verjameš tistemu, kar ti povejo, oziroma probaš z vsemi svojimi
z možnostmi preveriti, ali je ta informacija resnična ali ne. Je pa vsekakor nekaj, na podlagi katerega se potem naučiš in v podobnih situacijah v prihodnje mogoče bolj previdno stopaš na neko pot, ki ti jo mogoče drug siljuje ali pa ti jo priporoča. Spain has a presence in Afghanistan since late 2001. And we're taking casualties since 2006, casualties in combat. Because we had 2 terrible accidents before that. But we, the journalists, we're not, the Spanish journalists, I have spent more time with the Taliban than with my fellow Spaniards. How bad is that? But our government doesn't care. We have applied for every possible way to access what our forces are actually doing there. It didn't work. Does it mean we have to give up? No. There are ways to report about Afghanistan, even if our governments do not want to tell us what's going on over there. It's not so much about us being censored by governments, which we are, but it's their duty, They intend to win a war, not to keep us informed. They should, but they don't do it. But it is our duty to go and check it out. If there are people killing our fellow Spaniards, the least we can do is to find out who they are. Who do they want? Do they want to kill Spaniards or Slovenians more than they want to kill Americans? Do they know if when they kill somebody that they are actually killing an Slovenian or a Spaniard? Most of the time they don't, and they don't care. Because they're foreigners. But we don't do that. We don't know that. Because as journalists, most of us have came to a position that we feel comfortable just staying and reporting just one side of the conflict, which is the worst case of propaganda. And of course, it's painful for me to go ask the Taliban. I know some of the families of the people. I have interviewed with the Taliban commanders that had sent the suicide bombers that have killed people that I know. But it's my duty as a journalist to do so.